Milli Vanilli. And you say, Ooh, I love you. Oni su bili zgodni, oni su bili face, ali su sve lip-sinkali. Milli Vanilli je bio jako velik skandal u svoje vrijeme. To je teško i ponoviti dan danas. Pa ja mislim da je ovaj skandal u današnje vrijeme uopće ne bi bio skandal. Neko da ne zna pjevati, pjeva. Mislim da je zapravo društvo pokazalo koliko je licemjerno u ono doba bilo. Vremena su drugačija i danas, čak i kad se dogodi veliki skandal, kao da postanu još veće zvijezde. Zapravo smo nedavno u našoj školi Husari Tomčić imali musical za klince u kojima se spominje slučaj Milli Vanillija i niko nije znao o čemu mi pričamo. Pa smo im sve morali objašnjavati u detalje. Onda kad sam vidjela da izlazi film, rekao ništa djeca, sad stvarno svi u kino. Jako mi je interesantno da neko tako prevario sve i dobio toliko nagrada i da niko ništa ne iskužuje tako dugo. Što je ovo, Anđelko? Ovo je najveća kolekcija CD-a Milli Vanilli, vjerujem, u Hrvatskoj, ali ako neko ima više, neka mi proturječi. Se sjećate kojeg hita? Svih, ono... Girl, I'm gonna miss you. Kako ćemo? The dream is over. Girl, I'm gonna miss you. Nekako je neka tugica iza svega toga. Žao mi je u stvari. We are brothers forever. Pow! Hi everyone, this is Fab Morvan from Milli Vanilli. I hope you'll enjoy the story of our lives and that you'll have a smashing time at the Cinestar Cinema tonight.